Ni mu gihe benshi bakomeje gukurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba, hari indi ntambara iri kubera kure y'amasasu ariko nanone ifite uburemere bukomeye muri diplomasi mpuzamahanga. Iyo ni intambara yo gushaka kumvikanisha ibitekerezo, gushaka abafatanyabikorwa, yewe rero no kugeza ubutumwa ku bayobozi bakomeye b'isi. Ni mu minsi yashize nibwo twakubwiye ko umwe mu bayobozi bakuru ba M23 Adamu Chaluwe ko yahuye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse bakanagirana ibiganiro bigufi. Icyo gihe yamugejejeho ibibazo M23 ivuga ko bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, anamusobanurira impamvu uyu mutwe wamagana ikoreshwa ry'igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko gikoreshwa nk'intwaro ya politiki. Ni nyuma y'iyo nama habaye indi ntambwe ikomeye kurushaho. Noneho kuri iyi nshuro Adamu Chaluwe yafashe ijambo imbere y'abadiplomate, imbere y'abanyepolitiki, abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku isi OIF Louise Mushikiwabo. Ni mu gikorwa cyabereye mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa muri Gare de Fe. M23 ikavuga ko icyo ari ikimenyetso cy'uko ijwi ryayo rikomeje kugera mu nzego zikomeye mpuzamahanga ndetse no mu bafata ibyemezo. Ese Adamu Chaluwe yavuze iki imbere y'abo bayobozi bakomeye? Ni ubuhe butumwa yatanze ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Kuki uru rubuga rwafashwe nk'urufite uburemere bukomeye cyane muri diplomasi, kandi se ibi bishobora kugira izihe ngaruka ku isura ya M23 ku rwego mpuzamahanga? Reba hasi handitse subscribe, ni muri iyi nkuru tugiye kuba tubigarukaho mu buryo burambuye byose. Ni mu gihe ibiganiro bya Doha ndetse n'amasezerano ya Washington bikomeje kuvugwa nk'inzira ishobora kuganisha ku mahoro, M23 nayo isa nikomeje gushyira imbaraga mu rugamba rwa diplomasi. Kuri iyi nshuro umwe mu bayobozi bayo bakomeye Adamu Chaluwe yitabiriye inama ya 9 y'isi yo kurwanya igihano cy'urupfu iri kubera i Paris mu Bufaransa. Ni mu rwego rw'iyo nama yafashe ijambo imbere y'abitabiriye iyo nama barimo n'abanyepolitiki, abadiplomate, abayobozi b'inzego mpuzamahanga ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Francophonie Louise Mushikiwabo. Nk'uko M23 yabitangaje, iryo jambo ngo ryari rigamije gutuma ijwi ry'uyu mutwe ryumvikana ku rwego mpuzamahanga no kumenyekanisha icyerekezo avuga ko ufite ku hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku basesenguzi ba diplomasi, kuba umwe mu bayobozi ba M23 afata ijambo mu nyubako y'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa ni ikintu gifite uburemere bwa politiki n'ubw'ubutwererane, nubwo wenda bidasobanuye ko guverinoma y'Ubufaransa yemeye cyangwa se ishyigikiye imyanya ya M23, ariko nanone hari ikintu kinini cyane bisobanuye. Ni mu ijambo rye Adamu Chaluwe yavuze ko igihano cy'urupfu ko gikomeje gukoreshwa nk'igikoresho cya politiki n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yasobanuye ko yagejeje kubitabiriye iyo nama inyandiko yise gusaba kudashyira mu bikorwa igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishingiye ku rubanza rwa gisirikare rwaciwe ku wa 8 Kanama 2024. Yavuze ko uru rubanza rugaragaza nk'uko abivuga uburyo ubutabera bwa gisirikare bwifashishwa mu kuburanisha abasivile mu manza avuga ko zibogamye kandi zishingiye kuri politiki gusa. Adamu Chaluwe yavuze kandi ko kuva igihe ubutegetsi bwa Kongo bwavanyeho ihagarikwa ry'igihano cy'urupfu, abantu ngo barenga 300 bamaze gukatirwa icyo gihano cy'urupfu. Yavuze ko ibyo ari ikimenyetso cy'uko ubutabera burimo gukoreshwa nk'intwaro ya politiki aho kugira ngo bube uburyo bwo kurenganura abaturage. Ni mu ijambo rye Adamu Chaluwe ntiyagarukiye gusa ku gihano cy'urupfu, ahubwo yanavuze no ku bindi bibazo avuga ko bihangayikishije igihugu, harimo nko kurasa abaturage hakoreshejwe ibisasu n'ibitero byo mu kirere mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo n'uburasirazuba bwose muri rusange, gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gukoresha ubutabera nk'igikoresho cyo gucecekesha abatavuga rumwe na leta.
yagize ati nk'uko ubutumwa bwacu bubivuga ibyo rwose ntabwo ari ikibazo cyihariye, ahubwo ni uburyo bwo gukomeza gukoresha ubwoba mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasoje avuga ko AFC M23 ikomeje kwizera ko impinduka zizaboneka vuba kandi ko urugamba rwabo ruzakomeza kugera ku musozo. Ibyo nibyo yavugiye rwose imbere y'abo badepite, imbere y'abanyepolitiki batandukanye n'abadiplomati batandukanye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu Bufaransa. Ni nyuma y'ijambo rya Adamu Chaluwe, umuyobozi w'ibiro by'umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 bwana Corneille Nangaa, uyu ni Yannick Chisola, nawe yatanze ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ariko nanone abuhuza n'ibyavugiwe aho ngaho i Paris. Yavuze ko imbere y'abayobozi bakomeye b'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, Adamu Chaluwe ko yatanze ibyo yise ibirego bikomeye ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Chisola yavuze kandi ko Adamu Chaluwe ngo yasobanuye ko we n'abandi bafatiwe igihano cy'urupfu bazira nk'uko babivuga ubusa, ngo kwanga ibyo bise igitugu cya Kinshasa nibyo byatumye bagatirwa igihano cy'urupfu. Yanavuze ko Adamu Chaluwe yasabye amahanga kugira uruhare rukomeye cyane mu gukomeza gukurikirana ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bibaye hashize iminsi mike cyane rwose uyu Adamu Chaluwe ahuye n'ubundi na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Nk'uko Adamu Chaluwe yabitangaje icyo gihe, yabwiye Perezida Emmanuel Macron ko amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kakomeje kudindizwa n'ibyo yise kutubahiriza ibiganiro bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yanamugejejeho inyandiko ye yamagana ikoreshwa ry'igihano cy'urupfu ndetse ashimangira ko Kongo ikeneye amahoro, ibiganiro by'ukuri ndetse n'ubutabera bwizewe. Ku basesenguzi, kuba habayeho ibijyanye no guhura na Perezida Emmanuel Macron mbere n'inyuma hagakurikiraho ijambo rikomeye cyane imbere ya Kongre ndetse n'imbere y'abayobozi bakomeye cyane mpuzamahanga mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, byose birerekana ko AFC M23 ikomeje gushaka uburyo bwo kugeza ubutumwa bwayo mu nzego zikomeye kandi zifata ibyemezo. Abasesenguzi ba politiki mpuzamahanga bakavuga ko muri iki gihe urugamba rwo muri Kongo rutagikorwa gusa ku rugamba rwa gisirikare, ngo hari n'urundi rugamba rwa politiki cyangwa se diplomasi, aho impande zitandukanye zishaka kumvikanisha imyanya yazo imbere y'imiryango mpuzamahanga, za guverinoma ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye. Hari abavuga ko kuba abayobozi ba AFC M23 bagaragara mu nama mpuzamahanga ndetse no mu biganiro n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru, ibi byose ngo bishobora noneho kubafasha kugeza ibitekerezo byabo ku ruhando mpuzamahanga. Ni ku rundi ruhande hari n'abibutsa ko kuba umuntu ahabwa urubuga rwo kuvuga cyangwa se wenda guhura n'abayobozi ko bitavuze ko ibyo abavuga byemewe cyangwa se bishyigikiwe n'ibihugu cyangwa se wenda inzego zitandukanye. Ni nayo mpamvu abasesenguzi benshi bavuga ko ari ngombwa gutandukanya guhabwa urubuga rwo kuvuga ndetse no guhabwa ubufasha cyangwa se wenda kwemerwa ku rwego rwa diplomasi. Twihuse ariko nanone tugana ku musozo, ni mu gihe intambara ikomeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urugamba rwa diplomasi narwo rukomeje gufata indi ntera. Ni nyuma yo guhura na Perezida Emmanuel Macron, Adamu Chaluwe yongeye kugaragara mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, aho yavugiye imbere y'abanyepolitiki, abadiplomate n'abayobozi mu nzego mpuzamahanga. Ni mu ijambo rye yanenze ikoreshwa ry'igihano cy'urupfu, nanone ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha ubutabera nk'igikoresho cya politiki, ndetse anasaba amahanga kugira uruhare rufatika mu gukemura ibibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo yose muri rusange. Ni ku ruhande rwayo AFC M23 ibi birafatwa nk'ikimenyetso cy'uko ijwi ryayo rikomeje kugera ku nzego zikomeye mpuzamahanga. Icyakora uko ibi bizagira ingaruka ku rugendo rw'ibiganiro by'amahoro, ku mubano w'uyu mutwe n'amahanga ndetse no ku kibazo cya Kongo muri rusange, ni ibintu bizakomeza gukurikiranwa mu minsi iri imbere, kandi Rwanda Updates izakomeza gukurikiranira hafi akantu ku kandi amakuru yose inakomeze kugenda yabagerezaho ku gihe.